Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umubyeyi utuye mu mujyi wa Uvira mu ntara y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo yatangaje ko we na bagenzi be barambiwe reprise strategique y'ingabo z'igihugu kuva mu mujyi wa Bunagana mu ntara y'Amajyaruguru. Ingabo zagiye zisubira inyuma mu gihe zari zihanganye n'abarwanyi b'M23 zisobanura ko bizabatungura zikabambura ibice bafashe. Ni naho hahereye ibyitwa reprise strategique mu nama yahuje abayobozi muri Uvira n'abashinzwe umutekano ku cyumweru. Uyu mubyeyi w'imyaka 56 witwa Christine yabajije abasirikare niba bumva gahinda k'abantu bakomeje guhunga kubera imyitwarire y'ingabo z'igihugu. Mu mvugo isanisha umwana n'iyi myitwarire, Christine yareteruye atera umwana avukiye iriya Bunagana akaza ahunga akagera i Goma, Bukavu, Kamanyora akagera no muri Uvira. Uwo mwana yitwa reprise strategique. Ese uwo mwana muramwumva? Uyu mubyeyi yabwiye ingabo za Kongo ko we na bagenzi be barambiwe ubuhunzi kuko bamwe muri bo bicwa n'inzara mu gihe bahungana n'abasirikare ba leta. Ati twebwe ababyeyi n'abana bacu turambiwe guhunga kujya mu buhunzi, bamwe muri twebwe twicwa no kurara ubusa, twicwa n'inzara. Kubera iki? Iyo reprise strategique igeze turagenda, yaza tukagenda. Umwe mu bayobozi b'imitwe y'abazerendo Jean William Amuriya Kutumba yasobanuriye umubyeyi ko guhunga kenshi kw'ingabo za Kongo kwatewe n'uko M23 zirashishaga drone z'intambara. Jean Kutumba yaseneje abaturage ko ingabo za leta zitazongera guhunga kuko ngo zifite drone nyinshi kurusha M23 kandi ngo zifite abarwanyi badasanzwe bitwa Hibu baturutse i Kinshasa. Ibyo Jean Kutumba yabwiye abaturage si ukuri uko kuva muri Amajyaruguru ingabo za Kongo n'abacanshuro bakorana nazo nibyo bakoreshaga drone, kandi abagize umutwe wa Hibu bari mu bahungiye muri Amajyepfo. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ryamaganye ibitero by'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC wazirendo n'abarundi byahitanye abasivile mu gace ka Minzenze. Ni ibitero byagabwe kwa gatandatu mu cyumweru gishize, bikaba byarifashijwemo indege zitagira pilote za drone mu kurasa ku basivile. M23 yatangaje ko ibyo bitero byazize impfu nyinshi z'abasivile b'inzirakarengane muri Minzenze. Mu butumwa bwashyizwe hanze na Kanyuka yavuze ko riri gutanga abagabo ku muryango mpuzamahanga ku bikorwa by'ihohoterwa bikomeje gukorera abaturage no kurenga ku gahenge kasabwe bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gushyira mu bikorwa politike y'ubumye yo gukorera ibikorwa by'ihohotera n'urugomo abasivile, kwangiza imitungo yo mu gihe umuryango mpuzamahanga ukomeje guceceka. Ibyo bitero kandi bibaye nyuma ko kwa gatanu w'icyumweru gishize izo ngabo zagabye ibitero byo ku butaka mu bice bya Rugezi ndetse na Mukoko. Ibitero mu bice bitandukanye bikomeje kwiyongera nyuma y'ingabo z'Igihugu M23 zivire mu mujyi wa Uvira ku bushake, nubwo zari zasibye ko umujyi wazajyamo ingabo zifite uruhande zibogamiyeho. Iza FARDC n'abazerendo zamaze kuyigabiza n'ingabo z'abarundi zongeye koherezwa muri Kongo Kinshasa. Ariko mu ntara y'aho Katanga muri Kongo Kinshasa imiryango myinshi itegamiye kuri leta iramagana ubuyobozi bwa guverineri w'agateganyo Marite Kazembe Shura bashinja ko bwashyize imbere amacenga ya politike kuruta iby'intara ikiri imbere, mu gihe mu ntara ibikorwa bisa nk'aho byahagaze, aho kubaka byahagaritswe, imishinga y'iterambere ihagarikwa ndetse n'imirimo ifitiye igihugu akamaro. Biravuga ko guverineri w'agateganyo yagiye Kinshasa ku cyumweru aherekejwe na Rusizi Mujinga, bivuga ko ngo ari umujyanama we mu bya politike, aho sosiyete sivile ivuga ko miliyoni 1.2 by'amadolari yakoreshejwe muri urwo rugendo. Nk'uko bivugwa ngo ayo mafaranga ntiyakoreshejwe mu kubyutsa ibikorwa by'intara cyangwa se gukemura ibibazo byihutirwa by'imibereho, ahubwo yakoreshejwe mu kugereza kubona uruhushya rwo gusesa guverinoma y'intara no gushyira ubuyobozi bushya bw'agateganyo, igikorwa kivuga ko kinyuranyije n'amategeko ya Kongo Kinshasa. Sosiyete sivile irahamagara guverinoma y'intara gukorera mu mucyo kandi igasaba ibisobanuro byumvikana ku bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga ya leta. Ubwo iyi nkuru yasohorwaga guverinoma w'agateganyo ntiyabonetse ngo agire icyo atangaza ku birego ashinjwa na sosiyete sivile mu ntara n'ubundi asanzwe ategetse. Nararanganije amazi abanyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umugaba w'amakuru w'ingabo za Uganda yatangaje ko amabwiriza mashya ingabo zahawe ari ukuzana Bobi Wine umunyapolitike utavuga n'ubutegetsi bwa Museveni uri mu bwihisho yaba ari muzima cyangwa apfuye. Jean Muzikenirwa yanditse ku rubuga rwa X ko mu masaha 24 bari bahagaritse gushakisha Robert Cyaguranye alias Bobi Wine bitegetswe n'umugaba w'ikirenga Perezida Museveni uherutse gutererwa manda ya 7, ariko ngo bumva ko ashaka kwiyikiriza mu mahoro gusa ko byatabikoze. Atuba ingabo zifite amabwiriza yo kumuzana apfuye cyangwa ari muzima. Bobi Wine akomeje kuba mu bwihisho kuva mbere gato yuko byavuye mu matora aheruka ya Uganda bitangazwa mu cyumweru gishize. General Muhozi yari haye Bobi Wine amasaha 48 yo kuba yikirije polisi. Ibyo ntiyabikoze kandi ibikorwa by'isika byo gushakisha aho yice ntacyo byagezeho. Bobi avuga ko ari umugambi wateguwe wo kumugira nabi, ko yahunze we ubwo abasirikare bageraga kuwa gatanu tariki 13 z'ukwezi buri wiki byavuye mu matora bigatangazwa. Perezida Museveni yatsinze amatora aheruka n'amajwi 71%. Bobi Wine agira amajwi ya kabiri 24%. Muhozi kandi avuga ko Bobi Wine ashinjwa gushishikariza abantu imyigaragambyo n'urugomo, ariko ubucamanza nta nyandiko yo kumuta muri yombi bwasohoye. Abasesenguzi bavuga ko ubutegetsi bwa Kampala bufite ubwoba ko Bobi Wine aramutse yidegembye ashobora guhamagarira no kuyobora imyigaragambyo ikomeye yaba ikibazo ku butegetsi bwa Museveni. Mu mpera z'icyumweru tuvuye
avuyemo. Bobi Wine yasohoye amashusho yatanzemo ubutumwa avuga ko akomeza kuba yice kubera umugambi uriho kumugirira nabi. Muri ayo mashusho yamaganye urugomo rwakorewe umugore we n'abasirikare benshi bateye ku rugo rwabo bagasahura ibikoresho byose by'agaciro mu nzu kandi bagahohotera umugore we. Barbie cyaguranye wese ajyanwa mu bitaro. Kuri uyu muhozi yavuze ati abasirikare banjye ntabwo bakubise Barbie. Icyambere ntabwo dukubita abagore, ntabwo bakwiriye umwanya wacu, ahubwo turimo guhiga umugabo we. Hanyuma kandi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko igihugu cye cyiteguye kwimura kuri Leta z'Ubumwe za Amerika mu gihe zaba zigifatiye ibihano cyangwa se zigahana we. Uyu musirikare usanzwe uri umuhungu wa Perezida Museveni abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko bashotoranye abanyamerika nibaramuka bamfatiye ibihano cyangwa se bakabifatira Uganda ku kintu icyo ari cyo cyose, natwe tuzabasubiza tubashyireho ibihano. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje inyuma ko mu cyumweru gishize Jim Risch uyobora komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Leta z'Ubumwe za Amerika yasabye ubutegetsi bwa Donald Trump gusubiramo ubucuti bufitanye na Uganda kubera ibiherutse kuba mu matora. Uyu musenateri mu itangazo yasohoye kuwa gatandatu akomoza ku matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri Uganda yavuze ko habayemo amanyanga kugira ngo Perezida Museveni agume ku butegetsi. Ati amatora yo muri Uganda kimwe n'aheruka muri Tanzania yari amatora yo kwerekana gusa agamije kwemeza manda ya karindwi ya Perezida Museveni ku butegetsi amaze y'imyaka 40. Jim Risch kandi yavuze ko nubwo Uganda ari umufatanyabikorwa wa Amerika mu karere kurusha Tanzania, ubutegetsi bwabo bushingiye cyane ku bikorwa byo gutoteza abanyapolitiki, gushimuta, gufunga no gutera ubwoba abatavuga mu butegetsi ndetse no gukoresha n'umutungo w'igihugu kugira ngo Museveni agume ku butegetsi. Yashinje kandi Kampala kugirana isano n'ibikorwa byo guteza umutekano muke mu karere, ibyatumye asaba ubutegetsi bwa Trump kongera gusuzuma umubano ufitanye na Uganda mu bijyanye n'umutekano, hatangirwa kugusuzuma niba byaba ngombwa gufatira ibihano bamwe mu bayobozi barimo Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Jenerali Muhoozi yasabiwe gufatirwa ibihano mu gihe nyuma y'amatora ya Perezida Museveni yatsinze ku majwi 71%. Yakunze kwibasira abatavuga mu butegetsi by'umwihariko umunyapolitiki Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine. Uyu mugabo amaze igihe avuga ko nyuma y'amatora yavuye iwe mu rugo ahunga abasirikare bamaze igihe bahagose, ndetse mu cyumweru gishize yavuze ko abasirikare bahohoteye umugore we n'abandi bantu babiwe. Muhoozi aheruka kwemera ko kuva amatora yaba hamaze kwicwa ibyihebe 30 mu gihe hatawe muri yombi 2000, akavuga ko igitahiwe ari cya Bobi Wine. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Mansiko batuye mu mujyi wa Bujumbura hafi y'isoko rya City Market hazwi nko kwa Siyoni bavuga ko imodoka zimye umuriro hamwe n'igipolisi cy'u Burundi babashije kuzimya umuriro mwinshi wafashe igice cy'iri soko mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere, ndetse iyo mirimo yari ikomeje no mu gitondo cyo kuwa mbere. Abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga mu ijoro ryo ku cyumweru bagaragaje amashusho y'umuriro mwinshi wari wafashe igice kimwe cy'iryo soko. Ibinyamakuru byo mu Burundi byavuze ko igice cyegereye iri soko aho bacuruza bakanakurura imirimo y'imbaho n'ibiti ariho hibasiwe n'iyo nkongi y'umuriro. Kugeza ubu ntabwo bizwi icyateye umuriro. Kugeza mu gitondo cyo kuwa mbere abapolisi bazimya umuriro bari bakiri mu mirimo yo kuzimya. Abakuru ba komine Ntahangwa na zone ya Ngagara bari bageze ahabereye isanganya bareba ibyononekaye. Kugeza ubu nta muntu bizi uko yishwe n'iyi nkongi, gusa ibyangiritse ni byinshi cyane nk'uko umunyamakuru wigenga ukorana na BBC mu Burundi yabwiye kino kinyamakuru. Marike Ndayiragije utuye kuri Kenze y'Amaveni mu Buyenzi yabwiye kino gitangazamakuru mu butumwa bwanditse ko mu gitondo kuwa mbere kose bahajimije. Uyu muriro wadutse ahagana saa 2 z'ijoro ku cyumweru wangije ibintu kugeza ubu bitaramenyekana neza agaciro. Ndayiragije yavuze ko hahiye ndetse no hafi yaho hari hafunze mu gitondo. City Market ni ryo soko rinini muri uyu murwa mukuru w'ubukungu, riri mu masoko yimukiyemo abacuruzi bahoze mu isoko rikuru rya Bujumbura ryatwiswe n'inkongi y'umuriro ikomeye mu ntangiriro za 2013. Icyo gihe ibintu by'agaciro ka miliyari zirenga 100 z'amarundi byarahiye kandi abantu barenga 3000 bacururizaga babuze ibyabo nk'uko abatetsi babitangaje. Iryo soko n'ubu ntabwo ryabashije gusanwa. Hanyuma ishyaka riri ku butetsi mu Burundi CNDD ryatoye Reverien kure ku mwanya w'umunyamabanga mukuru waryo ni muri manda y'imyaka 5. Ni amatora yabaye ku cyumweru mu nteko rusange idasanzwe y'ishyaka. Ubutumwa bwatangajwe binyuze ku mbuga nkoranyambaga za CNDD bugaragaza ko abanyamuryango baryo bongeye kugirira icyizere umunyamabanga mukuru Reverien Kuriye n'umwungirije Siriake Nshimirimana bagumishijwe mu nshingano zabo muri manda nshya y'imyaka 5. Imbwirwaruhame zandi kuri yo mbere gato y'amatora zagaragazaga icyizere gike cyo kuguma muri uyu mwanya kuko yari yabanje guteguza ko niyo yaba atari mu mwanya w'ubuyobozi bw'ishyaka azakomeza gutanga umusanzu we mu rugendo rugana mu cyerekezo cy'igihugu cya 2040. Perezida Evariste Ndayishimiye Burundi n'umugore we Angeline Ndayubaha bashimiye Reverien Kuriye watorewe gukomeza kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD riri ku butegetsi. Ndikuyo na Siriake Nshimirimana usanzwe umwungirije batorewe mu nteko rusange CNDD yabereye igitega ku cyumweru. Uyu mugabo wari usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa ririya shyaka kuva 2021 biteganyijwe ko azakomeza kuribura kugeza 2031. Kuva CNDD yashingwa kandi Reverien Kuriye yabaye umuntu wa mbere watorewe kuba umunyamabanga mukuru wayo muri manda 2. Perezida Evariste Ndayishimiye yanyuze ku rubuga rwa X yakeje Ndikuyo na Nshimirimana kubwo kongera gutorwa. Ati twongeye gushimira umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD n'ukegera cyo kubw'icyubahiro bongeye guhabwa nyuma yo kugirirwa icyizere n'inteko rusange y'ishyaka.
Ndayishimiye yavuze ko kuba bariya abagabo bombi bongeye gutorwa ari ikimenyetso kitabeshya cy'ubutwari n'ibikorwa bakorera abarwanashyaka n'abarundi muri rusange. Angeline Ndayubaha binyujije kuri rwa rwa X we yavuze ati mfashe uyu mwanya kugira ngo nshimire umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD Reverien Kurera umwungiriza we bongeye kwizerwa n'abarwanashyaka mu nteko rusange yo ku itariki 25 Mutarama. Ndayubaha kandi yashimiye abandi bose bizewe na komite nkuru mu nzego zitandukanye asaba Imana kuzabashoboza kurangiza ibikorwa batorewe. Ndayishimiye n'umugore bashimiye Ndikuriyo mu gihe amakuru avuga ko bamaze iminsi yari umwuka mubi hagati ya ziriya mpande zombi. Bivuga ko Ndikuriyo yifuza kwiyamamaza gutegeka Burundi mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha, mu gihe Ndayishimiye nawe afite gahunda yo kwiyamamaza muri manda ya kabiri. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakoze muri no barandika baretse ko umunyapolitiki ukomeye utavuga ubutegetsi bwa Kenya Rigathi Gachagua yavuze ko habaye igerageza ryo kumwica mu rusengero ku cyumweru. Gachagua wirukanwe ku mwanya wa vice president mu myaka 2 ishize binyuze mu rubanza rwo kumweguza. Yavuze ko igice cy'abapolisi bateye umurongo bateye mu rusengero rwo mu mujyi wa Othaya mu ntara ya Nyaruguru hagati mu gihugu bakoresheje amasasu n'imyuka iryana mu maso. Nta gihamya tanze yashinje Ozana inshuti yakaba na perezida wa Kenya buriya muri ko wategetse gabwa y'icyo gitero. Ruto ntacyo yari yatangaza ko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Kipchumba Murkomen yamaganye urwo rugomo. Yavuze ko rutakwihanganirwa. Polisi yavuze ko perezida ryatangiye yongera ko n'abantu bakomeretse batangajwe. Amakuru yahawe polisi agaragaza ko imurungu ushoye ushyirwamo imyuka iryana mu maso wajugunywe mu rusengero rw'Abangirikani rwa St Peter's Anglican Church saa 5 z'amanywa zo muri Kenya. Ubwo ni saa 4 z'amanywa zo mu Rwanda no mu Burundi bidobye amasengesho. Polisi yongeye ko amakuru ava ko imodoka nyinshi zangiritse mu mbuga y'urwo rusengero. Yinginga bayibonye ngo bayihe amakuru. Gachagua umucuruzi w'umuherwe ukomoka mu karere ka Monzi Kenya kitira umusozi wa mbere muremure cyane muri Kenya kayirwa hagati mu gihugu ubunenga bikomeye perezida wa Kenya. Yavuze ko itsinda ry'abamucungira umutekano ryamuherekeje rikamuujyana ahantu hatekanye. Ku rubuga nkoranyambaga rwa X yatangaje amafoto agaragaza ibyabaye ndetse nyuma yaho yakoresha ikiganiro n'abanyamakuru aho yamaganye ibyumvikanishijwe n'abatangaza amakuru ku mbuga za internet babugamiye kuri leta. Bavuze ko icyo gitero cyari cyateguwe ku bushake n'uruhande rwa Gachagua. Gachagua umukuru w'ishyaka Citizens Party yabajije ati niye twebwe twakuri muri Njyarugamba AK47. Murkomen yavuze ko umukuru wa polisi yamusejeje ko bagabye icyo gitero bazashyikirizwa ubucamanza. Uwo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yatangaje kuri rwa X ati urugomo ahantu hari hose cyane cyane noneho ahantu ho gusengera ntirushobora kwihanganirwa. Polisi igomba gukora nta bwoba cyangwa se kugira ibera ubundi gahashya byimazeyo abaterankunga hamwe n'abakoze iki gikorwa hatiteye ku cyo bari cyo muri sosiyete cyangwa se uruhande baherereyeho muri politiki hashingiye ku itegeko nshinga rya Kenya. Kuba Gachagua yaramijwe ibyaha na Sena bikamuviramo kweguzwa ku mwanya wa vice perezida bisobanuye ko adashobora kongera kugira umwanya akoramo muri leta. Yahakanye ibyaha 11 yarezwe, muri ibyo 5 bikamuhama birimo gushishikariza abantu amacakubiri ashingiye ku moko no kurenga ku ndahiro ye ijyanye n'umwanya yari arimo muri leta. Ariko umunyapolitiki uzi cyane ukabyiniro ka Rigji ashimangira ko azaba ari ku rupapuro rw'itora amatora ya perezida y'umwaka utaha kuko arimo kujurira ndetse urukiko rw'ikirenga ntirurafata icyemezo ku kweguzwa kwe. Ruto na Gachagua batoye umwaka wa 2022 ku itariki imwe bari bahuriyeho ndetse ubwo bufatanye bwabo bwafashije Ruto gutsinda binyuze mu gukusanya amajwi mu karere ka Monzi Kenya igicumbi cyo mu bwoko bw'Abakikuyu ba mbere benshi cyane mu matora yo muri Kenya.